Жұма ве күн шафеңіз қайырлы олсын. Бүгін сентябрінің 23-і ве Қырым işğalinin 939 күні. Эфирде заман. Сатқынларға Қырым татарларының темсілчі органында ер йоқ. Қырым татар халқының милли межилісінде үч кіші, яғни Мирали Абылаев, Айдар Аджимамбетов ве Руслан Якубовның азалығы тоқтатылды. Межилістің бейанатына көре Айдар Аджимамбетов ишғалжилерінен ишбірлік япып, Қырым татар халқының құрылтай қарарларына зыт олған бейанатларынан чықыш япа. Мирали Абылаев ишғалжи акимет тарафындан тақып етілген мұсылманларны қорчаламай ве жемелерде өткерілген қанунсыз тінтеулерге құлақ асмай. Руслан Якубов Қырымның ижра органларында чалыша ве ишғалжи акиметінің сияси тедбірлерді иштирак еті. Межилис тіркібінден мескюр азаларының чықарылмасы бойынша там қарар Қырым татар халқының құрылтай сессиясында қабыл етілежек. Бүгін гражданский корпус Азов Қырым жема тешкілятының елбашчысы Станислав Краснов СИЗОдан азат етілді. Оны Москваға шпионлық япқанында қабатлайлар. Краснов бұл сененің февраль айында Киев жеварында яқаланды. Оның апысты бұлынып мұдетті махкемелерде девам етілейді. Украина Хавсызлық шурасында білдіргеніне көре Краснов патлав әлетілеріні гизлеп, бейаз Русия хусуси хызмет хадимлерінен күрішмеге бара екен. Красновның фікірінже Украина Хавсызлық хызметі 2013 сенесі Қырым территориясында Украина селялық үветлер хадимлерінің қанунсыз фалеті белгіленгеніне үшін интиқам ала. Русияның ФСБ хизметі Николай Семенаны Украина территориясында тедавиленмеге ебермеді. Қырым журналистінің адвокаты Андрей Сабинин тарафындан йоланылған шекет рететілді. Федераль хавсызлық хизметі өз қарарыны Қырымда Николай Семенаға ярдым көстере білген тедавилев муйсеселер бар деп аңлатты. Апрель айында Крым Реали журналисті Николай Семенаға қаршы жинай иш ачылғаны хатырлатмақ истередім. Оны сепаратизмде қабатлайлар. Қырым татарлар яны телеке астындалар. Ишғалжилер яваш-яваш ишғал етілген ярымаданы Русия сакинлерінен толдыра. Бұ егер референдум кечірілсе, Русия тарафдарларының сайысы зияды олмасы үшін япыла. Бөлі фікірні халық депутаты Георгий Лагвинский білдірді. Қырымның ерлі сакинлерінің көчіп келгенлерінен денюшывы Женева конвенцияна боза, Қырым татарларының сайысы исе эксік олажақ. Бұ меселені Украина паседе музакере етмеге істей. Задача Российской Федерации была заставить крымских татар думать согласно буквы так называемого закона, как выразилась Поклонская. Крымско-татарское общество не может так перейти. Почему? Потому что история для крымского татарского народа показала, чем заканчиваются подобные диктаторские руководство, диктаторское управление народом. 89 год, когда первые крымские татары начали возвращаться на полуостров, он не так давно был. То есть в жизни каждого есть трагедия, которая связана с ее семьей, когда люди были уничтожены путем депортации. Поэтому ни за какие коврышки заставить торговать своей родиной, продавать Крым, крымские татары не согласятся. И, конечно, поэтому они под первым ударом. Ишғал олынған Қырым сакинлері сув қытлығына шекет етелер. Акимет проблеманы танымай. Коммуналь қызметшілерінің сөзлеріне көре, керічіні темин еткен Новоалексеевская сув анбарында 6 миллион кубометр сув қалған. Бұл есе тек 20 күнге етежектір. Керічінің ишғалжи акиметі сақына егер сув анбарында 6 миллион кубтан аз олса, бұл фелекетлі нетижелерге кетіребілі. Бұл анчық сув шер коммуникацияға кетебілер. Керіч ишғалжи акиметі евсіз қалған көпеклеріні атып өлдіре. Бұақта ерлі сайтлар білдірмектелер. Айванлар өлдірілмесіне 3,5 миллион рублелік тендерні илян етілгендір. Бұ 400 000 гривна демектір. Тендерні Ульяновск шеріндікі ширкет қазанды. Берілген параларға иш адамлары керічте бұлынған 2000-ге яқын көпекні өлдірежек. Қырым айванларының құруйжылары видеокамераға осыз атларыны беремеге қорқтылар. Ерлі сакенлер шидетлі усулларға қаршы шекет етмектелер.
Строить какой-то питомник, отловить их, сложить куда-то там их всех где-то в городе. И содержать, наверное. Приюты делать, ну потому что жестоко убивать. Но во дворе тоже их нельзя держать, потому что тут много детей, там площадка. И они загаживают песочницы, и, неприятно, ну и кидаются на них. Я за то, чтобы отстреливать тех, кто предлагает отстреливать собак. Потому что если человек скотина жестокая, то он сегодня собак будет отстреливать, а завтра будет отстреливать тех людей, которые покажут ему такими же, как собаки. Це порушить екосистему, це неприродньо. Тому вони все одно будуть і всіх все одно не винищать. І коли знову вони з'являться, знову вони будуть знову винищувати. Ну і перекрили вони Крим повністю. Ну що, всю загорожу, все, до них люди можуть потрапити, а собака не потрапить. Экияш Украина ватандашы Иван Анискаве Юрий Реглис Украинаны ялан аяқ кешмеге ниетленділер. Юрышны бір айвелсі Ужгородтан башладылар, күнде 20 километрге яқын месафені кечелер. Олар Украинанын 10 вилетіні кечмеге истейлер. Осиятны октябрь сонында Харьковды үкінлемеге истейлер. Пара аяқа вешейлеріні озынен алмадылар. Ерлі сәкенлерінің ярдымына умет етелер. Игетлер ләқайт олмаған инсанларының евлерінде гежелейлер, сиячылар айтқанына көре, гежелемек үшін ерні тапмаға қолайды гіл. Ләкин Українада яқшы инсанлар чоқ. Вони несуть добре, вони несуть українське. Ми теж хворіємо за свою країну. І ми вирішили їх забрати до себе. Зараз уже у нас в країні така біда, ця війна. Тільки вчора це перші люди, до яких ми звернулися, вони нас прийняли. А позавчора, коли ми були, отримали 8 відмов перед тим, як ми знайшли місце, де ми будемо ночувати. Цей спосіб, як ми подорожуємо, босоніж, він відкриває новий вимір взагалі сприйняття і себе, і всього, що відбувається. Взагалі, всю нашу подорож не можна логічно обґрунтовувати. І ми цього не збираємося робити. Ми просто робимо те, що відчуваємо. Бұл бізім сонки хаберімізді, атайрелі олыңыз, көрішмек үзре.